Abitha munene kiungano-ini kia wonjoria kiumbe Karo Kariuki oigite ona gutuika gutiagaga wonjoria atari aria makoragwo magitirania biacara ciao kumana na wagagu uria ucungagiririo ni ihuhukanio cia ithurano nene. Ruhonge ruru ruri na mwihoko munene ati mitaratara iria rwambikite ya kugacirithia wonjoria ndigukorwo igitharario. Kuna wengine wanasema acha tugoje uchaguzi uishe, lakini hatujaona wenye wamesema tutafunga maduka kwa sababu ya uchaguzi Kenya, tutoke hii nchi ama tuhame hii county. Hatujaona hivyo, na hiyo ndio sababu tunafanya hii mikutano, tukujua vile biashara vile watu wa biashara wanafikiria juu ya biashara na vile watu wa elections vile wanapanga. Karo rio heanite riboti eno hindi ya giikaro giake heri na andiki a mohoro hindi ya mucemanio wao na anyiti itemi na kamiti ya ithurano makiranira makinya maria magathikitwo niguo guthaitira thayo wa bururi. Niaugite bururi ni wathomire hanene kumana na kuharagana guotonga wa bururi hindi ya ngoi iria ciatumukire thutha wa maumirira ma ithurano nene cia mwaka wa 2007. In 2007 we moved from almost 8% of the GDP to almost zero. In 2013 we lost only 1.5%. We want to safeguard that. Karo ugite bururi wa Kenya no uthiite na mbere ugacirite kiwonjoria akiuga kwena mieke miingi ikoretwo ikiyumiria na gukorwo ikiguciriria hori biacara nene kuma thi cia nanja. Kuringana na ruhonge rwa ndari guku bururi-ini, utonga wa bururi mwaka-ini uyu ni wirigirirwo gukura nginya gacunji ka 7.0 kuma hari gicunji gia 5.6 haria urugameire umuthi. Muigai wa Gathungo, Kameme TV, wonjoria.